Inggih ring galahe sane becik puniki lugrayang titiang jagi ngaturang indik tata titi mesatwo Bali sedurung titiang ngaturang tata titi mesatwo Bali lugrayang titiang jagi ngudarang akidik indik napi dike satwo inggih punika karya sastra Bali Purwo merupa prosa sane nenten keikat oleh ugar-ugar sane ketah kebawasang folklor utawi cerita rakyat satwa kemargiang antuk bebawasan lisan sane ngawinang wenten akeh variasi ring suang-suang satwa sane wenten ring kramani unsur satwa wenten kekalih inggih punika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Soro satwa wenten keparekang dados pepitu inggih punika satwa sami sane merupa buron utawi sane kebawasang pabel satwa buron miwah manusia satwa manusia miwah manusia satwa dewa miwah manusia satwa dewa miwah raksasa satwa dewa miwah buron satwa manusia dewa miwah buron. Nah, ri sejroning tetujon ngelimakan satwa puniki inggih punika ngewerdiang satwa puniki mangda nenten rirat oleh penglimak zaman utamanya ne majang ring penglingsir sami mangda presida nguningayang satwa puniki majang ring alit-alit ipune akeh wimbekara utawi lomba mesatwa sane kelaksaneang oleh guru wisesa sane sampun kelaksaneang minakadaipun wenten mesatwa rikalaning porsenijar nyastra porseni des lan porsenikel wenten taler nyabran wasa guru wisesanya ne ngalaksaneang bulan bahasa Bali sane pamilat nyane oleh PKK ring sejebak jagat Bali inggih ring kuwentenang jagat sekali mangkin mesatwa dados taler ring media virtual lianan ring sane kelaksanaan oleh guru wisesane akeh sampun para janane mesatwa ring media sosial utawi media virtual sekadi mimbekara mesatwa virtual ring Facebook ring Instagram lan akeh taler para janane sane dados youtuber sane sampun ngomolehang pengpo jiwa antuk video nipun mesatwa Bali punika nyihnayang keterampilan membahasa Bali persida ngemetuang pikoleh sane becik nenten kalah saking bahasa-bahasa asing sekadi bahasa Inggris miwah sane lianan. Nah, sane mangkin jagi aturang titiang mesatwa patut nganutin ugar-ugar minakadi asiki mangde ritat kalaning mesatwa mangde sang sane mesatwa ngemanggahak indik materi ipun utawi keutuhan satwa inggih punika mangde sang sane mesatwa apal wiaden lancar indik untuk satwa sane jagi ke satwa yang berarti ring ceciren pepaosan utawi tanda baca tapi kali mangde nganutin vokal inggih punika suara sane presida nudut kayun sang sane mirangan taler mangde wenten pebinayan suara pergina utawi tokoh ring satwa punika sane asiki sarang sane lianan umpamin pun wenten kacerita imaca saged mon nepukit
di kambing sane madan ni mesabe ngajak pianak ne niwing sali lantas ngomongi macan buron apa saja ibu bani mai ke alasi kai ane kuasa di alas ini nggih ke ibu mangde vokalnya nih pergina utawi tokoh ring satu punika mangde melianan sareng ritat kala iraga ngaturang satu kaping 3 inggih punika penghayatan. Nah sampun keuningin mesatwa punika inggih punika mabaosang monolog utawi mabaosang peraragan usaha yang mangde nenten akeh bergerak nenten sekali anak inggal. Nah taler mesatwa mangde uning ring wiraga upami punapi tetik kesan tanganipun rikalani mesatwa ritat kala mesatwa uning taler ring wirasa kewagadang makdayang satuane antuk rasa utawi mimik umpaminipun punapi yening merasa sebet merasa ngon miwah merasa gedag umpamipun ring satu bawang teken kesuma suna memenipun di bawang gedeg basangi nepukin bawang lantas ngomong memeni bawang nyai bawang tusing pesan nyai bisa ningahin tutur reramannya ini inggih ngelantur malih kaping 4 inggih punika anggah ungguhing bahasa utawi kelengutang bahasa punika medaging indik sor singih bahasa mana mangde nganutin satu sane kebaktian taler medaging kewagedang rikalaning ngodarang daging pikayunan tuntang ane wenten ring satu sane kebaktian. Nah sor singih bahasa puniki wenten rikalaning ring satu ilacur matur majang ring ide Raden Galuh ring Kuridao. Nah punaki atur ilacur ratu dewa agung istri di tiang niki wenten jagi ngaturang tama majang ring ragan ratu. Nah mesatwa wenten cecirenipun sane mabinayan sareng mereraosan sane lianan umpami mapidato metiosang sareng mesatwa. Kapertama mesatwa patut nganggen pemahbah lengkara ada kone ketuturan satu utawi ada kone orah-orahan satu nenten nganggen bahasa halus sekali ring pidarto inggih ide dane sane wangiang titiang nggih nenten sekali punika. Nah taler mesatwa ketah nganggen lengkara kepara utawi lengkara biasa umpaminya nih suut gitu lantas ring pemuputnya nih sekali gua maling kewun satu bawa suba sud nenten nganggen krono alus ring pemuputnya nih umpamanya nih inggih asa punika satuan titiange taler selanturnya nih mesatwa punika nenten nyamatang pesengan utawi adan sang pengawi nenten keuningin utawi keengkebang yening ring bahasa Indonesia ke bahasa anonim.
talar ring pemuput mesako patut nelatarang indik pi deket umpamanya nih. Nah gitu dua amun apa jawane nih, amun apa je kerenge iening blok sinah lakar nepukin sengkala buka imacan. Inggih pamirsa sareng sami, amunika di tiang persida latara indik tata titi rikalaning me satwa balik. Inggih pamirsa sareng sami, sane mangkin di tiang jagi ngaturang imbe me satwa balik sane kebaktiang oleh Yohana Desa Jagapati pinaka Yohana binaan titiang ring Desa Jagapati. Lurus piar sayang. Om Swastiastu. Semetan sareng sami punapi gatrane dumugi beceng nggih. Sane mangken tiang lakar mesatwa kang yang dumun mirengan satwa uli virtual. Sane mangken tiang lakar mesatwa i gajah. Semetan uning napitan napi ni ka gajah. I gajah antu baburonane mawa gede, makupeng gede, macaling renggah, matam lele lantang. Inggih, sane mangken pirangan tiang masatuan nggih, satuan titiange memurda. I gajah nyapa ka diaku. Ada kone ketuturan satwa, ditu di alas buat ngeriung ketuturan ada gajah mawa gede, sitang tegah tergangas. Nanging solahne jele pesan demen ngusang ase sekancan entek-entekan ane ada di alasen tuh. Sedak dinanu i gajah ngamuk sekancan entek-entek ane ada di alasen tuh. Wok ban i gajah i kede si kidang i pojok tor baburona nelenan sebet pesan keneh nih. Wireh ruseng lah tongos anggo mesayuban. Kacarita masih ni kade siung loh mara suot mentaloh. Taloh ne ane makere encahan to makajang ulung termati. Sadina-dina ni kade siung loh leng dogen gaine samelang mesel-selan kene. Aduh jening pianak bebe. Adingal kene jening lain bebe jening. Sebut pesan kena bebe dah jening. Tinggal kene jening lain. Nah, ikut desiong muani sebut masa noleh ne somah ne buat buka keto. Ikan desiong wani nuturang somah ne buka kene. Adi kurenan beli. Suan jadi ngeleng ulian talo adi. Jani beli lakar ngalas musuh adi ne i gajah. Yan tuara mati bahan beli ne. Ngada nang beli ane mati. Ketimang beli hidup dari pekedekan adi. Jani suwo dadi montong lengati. Keto kone siang wani nuturang somah nih. Nah, gelesang satwo. Maka jang baburana dia ada di alase mapunoh dadi bese di beten carang kayune ane bah. Lantas isiong wani memunike. Weh. Semeton sarang sami yang sesaya i gajah kene pasti ke iraga lakar mati. Umah lana maha-mahan iraga mekejang subat telah wok ban i gajah. Jani aja ke ngekedaya apang i gajah doengal mati. Yan masa duarap pasti ke iraga lakar mati. Wireyo baburonane gede. Keto ya isi yang wani ngomong. Lantas ikedes pribes mesaut kene. Ke
siung wani mapa hitungan ajak nyamane ikedes cure ibuyong ikedes goa tor igodogan disubane ingkop pahitungane pangekadayane ento lakar kelaksananya gelesang satu di gajah majalan itu di tengah alas selinggah sambil langeh ngamah dondonan teko lantas itu ikedes cure ditundune i gajah gajah bagus jani bola sang jaibane gitu ya ikedes cure ngaleh tumo ditundune i gajah sambil lango megedeng i gajah kiap matane ningehang ikedes cure megedeng lantas i gajah pulas bas kiap matane nah gelesang satu ikedes cure nyeretang nyamane i gowa raina nyotot matane i gajah itu lantas teko i gowa cotot ne lantas matane i gajah cacat gitu lantas matane i gajah metatu disubane matane i gajah metatu ikedes cure nyeretang nyamane buen mese i buyung teke lantas i buyung lantas metaluh di matane i gajah disubane gitu jangkep sampun sakit nih i gajah tuseng ngelah dayo biyen i gajah pulas dogen gaene sing ngelah dayo wireh tuseng taen ngamah apa buen ngaleh yeh lakarinem nah disubani gitu ikedes nyeretang nyamane buen bese i godogan oraina memunyi ditu di pangkunge apang i gajah ngaden ditu ada ye ngong gitu ya inggong memunyi di pangkunge i gajah ngelah kena ditu ada ye lantas i gajah sepanan melaip kemo ban bedak nih maro melaip makacog lantas i gajah ulong i gajah ke pangkong-pangkonge ditu awane i gajah makejang babak belur dor i gajah ngemasen mati nah gitu baupah nih ian iraga mapari solah cara i gajah tuseng dadi raga masolah cara i gajah ian raga masolah cara i gajah pasti ke iraga lakar nemu bayo goa malengkut satu bawa subosud om santi om swastiastu we timpal ajak mekejang jani tiang lakar mesatu di pirengange satu anti tiange mamurdo ilacur aduh katuturan satu renggumi dah aduh koni anak cerek madan ilacur iya mula keliwat lacur pesan nah nih yo jemut begai tur tusing taen jail teken timpat-timpat nih buino iya duak pesan iyan orin acepok iya lantas besok ando makrana anake olas lan sayang teken yo endo masih makrana timpal-timpal nih demen ngajak cimo pelalian sewai-wai nih sedak dinanu iracur lan timpal-timpalnya nguberen layanganannya pegat lantas susut di punyan kayu nih ditu aduh iklaleng demen meglendahang ilacur anek lantas iklaleng menek ke punyan kayu nih lantas ulang yang meglebu boom cai iklaleng kemudian yang ditu gitu abad nih ilacur mesau lantas iklaleng tawangan timpaleng long no masih kene no masih nyandan sakit batisnya barang na ilancur lantas ngandongnya iklaleng atina mulih iklaleng yuk semayang pesan pari solane ilancur
manine ilacur luas ke alase ngale dondonan sing kraso sagene suba neket di tengah alase itu yang nepukin ada pono ane kalintang asri mimpi luang sajan pondok ini dan pada tiang ngangas ini maroi tawango ane nungos ditunduk kiduko sakti ini antu saing badan anak terbuak masastro kini iri lacur ngorang ke kiduko sakti jero tiang anak lacur dados tiang mondok dini suka lantas gitu mesahut kiduko sakti nana cing aman keto kena sering main dini mondok bareng tiang lantas ilacur pondok ya itu karena ia dua pesan engal yang ngerasepang pepelajaran aneh banget kan kiduko sakti ini endo sebalantas gitu kadih macan ya orta ring puri dah nih itu raden kalau dah sungkan banget ika kiduko ngoren ilacur apa nge nambanin ida raden kalau dah Cening. Ada tambah. Bang. Nambahin. Ida dan kalau dah. Ngingi jero. Supaya lantas gitu. Ilacur laut menjalan ke puri dah nih. Gelisang cerita. Ilacur suba nekat di puri dah nih. Ilantas nambahin ida dan kalau dah. Sang kaning titah sang yang widi. Ida raden kalau dah geles kena jadi jati bulan. Wong ring purine demen pesaning hortan itu. Pamuput nih, ilacur kapi cayang tanah lan tegal ane lingga pesan. Tur ke adegang dadi mancageng ring puri dah nih. Kesasukat endo ia masih kagantosen adan maadan isu bagyo. Su ma arti becek, bagyo ma arti liang. Nah, timpal ajak mekejang. Gitu subuh panak cerik ane demen megal aja. Sinah pungkuran lakal nemu bahagia. Gowa malingkut sadwa bawa subasut. Om santi om. Om Swastiastu. Keceritang di tengah alase ada buron ane suba makelo makasihan. Burone ento madan ikan cil teken dilutu. Duga se ento musim panas sekancan tetanamane pada layu kerana makelo sing tuon hujan. Di tengah alase hilag ikan cil ngamah padang ane subeto. Sedang selag ikan cil ngamah nengok lantas dilutung lantungan di punyan kayune. Ikan cil entuh yang cai ngamah padang ane suboto sing suka kekolongan cai ngamah ane keto menken kenang kene panas bumi jani apa ada angwa ngamah mensing kanggo enggal awake mati. Ikan cil cai mulo belum mai tutup wake tujunina makan punyan nyambu ane di sisin alase ento. Lamanya cai ngandong cangkemo panek angin mah nyambu. Lamun keto mai cai menek ketundun wakene jalan jani ngale nyambu. Keceritang ikan cil ngandong ilutung ngale punya nyambu ane di sisin alase ento. Tepukina punya nyambu ane di sisin alase ento ngenggalang ilutung mekecok. Tur ngamah nyambu berdugur. Lutung dong ngentungin abese do cai konyang ngamah nyambune ento. Gelur-gelur ikan cil di beten tuara ya bisa menek. Saut lantas ilutung anden malu wake kunen kotak. Lantas ikan cil ben megeluran lutung ngalen entungin wake nyambu. Tuara pedinguhan ban
lantas si magedi kasisin tu kade itu yang inamnya tu kade lantas yang ningalin punyan ane misi sang tabuan itu ya bengong negak ningalin punyan ane misi sang tabuane entu saget teka ilutung tak kebetekan ngamah nyambung ih cel ngengkenang cai ditu ngoyong siapang ibane tung ake man tugas boleng betara siwa to tolene dhuwur tendas cai na entu suba kulkul betara siwa yen to gebuk sinah tuwon dedari uling kayangan kancil ake bang ngebuk cepok dah cai ngendah bisa mau pecat wakene lamunnya cai ngemancang ngebuk cepok upahina menyambu agencet lamun keto komo cai ngaleang incang nyambu gelesan cerita teka ilutung ngabo nyambu lan kayu anggona ngebuk lutung sekonden cang mengkap daga bukinan den bangseng tawang ngecangkan betara siwa lantas ikancil mengkap ngengalang ilutung ngaplok sang tabuane itu rak benyah sang tabuane itu telah ilutung gincara teken tabuan aduh telah awaknya besah tatu oleng tongosnya mengkap ikancil gede tuh betul antiang bodadarin itu gitu benak subuh daya lakar kena daya